nawe mbere sanzura indaya ahubwo nibwo bucuma bwawe bihagari ntacu uri kurabwira abantu kandi turi kurabafasha nawe tubane iyo Mana yankubeshe ahubwo wowe niwe kumusaba nawe ukurikire Yesu iyo Mana we kuravuga nawe ntiwikike ubwawe Dad baguhenze umiriza kwanza basi dada Nimuzi no mumviriza ubutumwa bwiza nimwihane mureke inzira zanyu mbi muze mumviriza agakiza ukuru kameze mukurikire Yesu muzokizwa nimwumve iri jambo ngoma nababwire ngomba dusome muri Mariko 4 ku murongo wa 3 nimwegere no mumviriza ijambo ry'Imana mukurikire Yesu mwihane mureke inzira zanyu mbi mwihane n'abasambanyi mureke inzira zanyu mbi n'abicanyi n'abasambanyi mureke inzira zanyu mukurikire Yesu mukizwe urumva mwegere no mwumviriza ijambo ry'Imana mwegere no mwakira agakiza nimwamara kwihana muzokizwa mumviriza ndababwira ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ku murongo wa 4 turasoma mu izina rya Yesu Kristo ariko mbere yuko nsoma mumviriza ndababwire mureke inzira zanyu mbi mwihanire kureka mureke ubusambanyi cyane cyane ndiko ndabigisha gusambana mu bireke kuko bizana umuvumo bizana n'urupfu mumviriza ndababwire mureke gusambana mureke ubwicanyi mureke kwifuza none ibyo sibyo mureke kwifuza kuko kwifuza ni bibi kwifuza bizana urupfu kwifuza bizana umuvumo kandi niko ndavuga ukuri bazana uyu wumve uko ni ukuri nicyo gituma ndiko ndababwira mwihanire kureka mureke ubusambanyi mw'abapapa mureke ubusambanyi mw'abamama mureke ubusambanyi mw'abakobwa mureke ubusambanyi kuko gusambana uzopfa hakiri kare nicyo gituma nje muri uno munsi ndakubwiye ngo wihanire kureka kugira ngo ukizwe niko ndababwira nicyo gituma ndababwira ati uyu munsi naje nga kugira ngo mukizwe ndabigisha ijambo ry'Imana ukurikira Yesu yihane ureke inzira zanyu mbi yihane n'abasambanyi mureke inzira zanyu mbi n'abicanyi n'abasambanyi mureke inzira zanyu mukurikire Yesu mukizwe urumva mwegere no mwumviriza ijambo ry'Imana uyu munsi terme ijambo ivuga ngo mureke gusambana mwihanire kureka kuko turi mu minsi y'iherezo mwihanire kureka kuko Yesu araje nk'ubu yoshika mwojahe none nk'ubu wopfa wojahe mwihanire kureka n'abapapa mureke ubusambanyi n'abamama mureke ubusambanyi kuko turi mu minsi y'iherezo kandi ibi niko ndababwira ni iby'ukuri none ibyo si iby'ukuri ibyo ni iby'ukuri niko ndababwira kandi nimwamara kwihana muzokizwa icyo gituma ndiko ndavuga ati utarihana naze atunganye gaha okay rero ibi ndiko ndababwira rero si jewe nabivuze ari uhanumye uyu munsi yuko ndabashikiriza aya majambo yose mumbirize mwabapa uyu munsi ndabazaniye ijambo mureke kwiha mureke gusambana mureke ubusambanyi cyane cyane mwabamama mureke ubusambanyi kuko turi mu minsi y'iherezo turi mu minsi igoye cyane wa mugabo ngwino ndakubwiye ari ibintu mbonye kuri wewe cyane cyane kubwira ndakubwiye
ihanire kureka kandi ureke ubusambanyi. Urumvise? Ureke gusambana kuko turi mu minsi y'iherezo. Muri no minsi udosambana usanga uragize ikibazo. Nicyo gituma ndakubwiye ati mwana wawe ihanire kureka. Jewe mbonye neza na neza yuko warayusambanye. Abandi muri tera gateka ndaguteye inkuru. Jewe nzovuga icyo nabwiwe gukora. Jewe uko narungitswe kukuburira. Reka gusambana kuko gusambana ari bibi. None jewe ngwejo nasambanye. None wowe ibi ndiko nakubwira ndiko nakubeshya. Je nakubwiza ukuri ibyo nabonye. We warayusambanye kandi ikindi nacyo ihanire kureka. Ihanire kureka. Katikani. Biri gusisi yiherezo. Abona kandi ngaho je nivugira nigira. Ihanire kureka. Ihane. Ureke inzira zanyu mbi. Ureke gusambana. Nicyo gituma ndiko ndababwira. N'abagabo mwe mureke gusambana. N'abamama mwe mureke gusambana. Kandi ibi ndiko ndababwira nibyo. Nimwamara kwihana muzokizwa. Nicyo gituma uyu munsi ndabazaniye ijambo. Ati mureke gusambana. Terme y'ijambo ivuga ngo mwihanire kureka. Kandi nimwamara kwihana muzokizwa. Nicyo gituma ndababwiye ngo mwihane. Mureke inzira zanyu mbi. Mureke gusambana cyane cyane. N'abamama mwe mureke gusambana. Mwamara kwihana muzokizwa. N'abapapa mwe mureke gusambana. N'abamama mwe ndabazaniye ijambo mureke gusambana. Dada sawa. Imana ishimye uyu munsi Imana yakunyeretse ko muri iri joro nicyo gituma uyu munsi nashaka tuyage. Baguhenze nabonye mu ijoro Imana yakunyeretse. Yokunda tukagenda hajya gato. Imana yakunyeretse? Ego yasha nakubonye uko nyene bizaje. Nicyo gituma nshatse yuko tuyaga kugira ngo bari by'amahoro. Imana yakumbwiye we nta kibazo ni by'amahoro. Nicyo gituma nshaka ko tuyaga tugende hajya gato. Urazi rero jewe rero ikintu nashaka kukubwira muri rino joro nari njyana nukuri ngira n'ubuntu nagiriwe. Rumva nagiye kubona nyene wewe twabaye wa mbere umufasha. Nza kubona nyene bagize Maria. Nza kubona nyene tubanye gatoko gatoya. Iyo Mana yakweretse jewe nawe twabanye ndumufasha wiwawe. Ego ni doto cyangwa ni ibyo mpwemuyeranye nimwe tuzi yakweretse. Yo Imana yo mwijuru rurema bwa byose niwe yanyeretse twabaye wa mbere umufasha. Imana yo mwijuru we wafise umugore n'abana bamwe. Umvise ko nabandi bakuzi? Wabyumvise? Ushiri bire ko ndakubwira ko ari ukuri. Uyu cyanga hayirenganira uramuzi? Warumuzi? Ariko we warakuzi. Rero iyo Mana yaguhenze. Ahubwo we mbere sanzura indaya ahubwo nibwo bucuma bwawe uhagarike. Ntacu uri kurabwira abantu kandi turi kurabafasha. Nawe tubari iyo Mana yakubesha. Ahubwo wowe niwe kuko usambanye bwawe. Jesus is Lord. Umviriza kwanza basi. Dada